Dobra vam večer svima. Hvala što ste se i u ovakav datum priključili večeras. Vi koji jeste, potpuno naravno razumijem prvo da je visok datum u mjesecu, u godini i da neki imaju drugih obaveza, a s druge strane koliko čujem dosta je ljudi i bolesno i djeca su donekle bolesna. Mi ćemo večeras ovom prezentacijom zaokružiti razgovor o knjigama koje su predviđene, kao što sam se dogovorila s voditeljima projekta Naša mala knjižnica. Ovo će biti prezentacija o 2 knjige, kao što vidite HB Olovka i Kapo i Bundo, zato što su to 2 knjige koje smo u prethodnim ciklusima već čitali u svojim prvim varijantama. Ovo su nastavci tih knjiga i o tome ću nešto reći. Večerašnju priču sam nekako naslovila tako da bude govora o čitanju kao interaktivnom činu, zato što mi se to činilo posebno prigodno uz ove 2 knjige, zato što su to 2 knjige koje su po nekim svojim segmentima slične, po nekima su različite, ali rekla bih da su obje upravo takve da nose tu interaktivnost sa sobom i da na neki način potiču na interaktivno čitanje i nadam se da će vam i jedna i druga biti izuzetno zanimljive za rad i čitanje s učenicima. Dakle, neki od vas koji ste već sudjelovali, a možda i neki od vas koji niste sudjelovali u dosadašnjim aktivnostima projekta Naša mala knjižnica, ste čitali knjige istih autora i s istim likovima. Prva knjiga o kojoj govorimo je HB Olovka, gdje vidite da je tu na naslovnici nacrtana jedna djevojčica koja nosi naočale i ima olovku u ruci i to je glavni lik istovremeno ove knjige. A na drugoj naslovnici su 2 prasca koji rade neke spačke, Kapo i Bundo. U nastavku ću vam pokazati što mislim da treba obratiti pažnju kad govorimo o te 2 knjige, već kad gledamo same naslovnice. Naravno da oni koji su čitali prethodne knjige i kojima su se te prethodne knjige svidjele, neće imati velikih problema s motivacijom i ja bih rekla da će biti dodatno motivirani za čitanje, zato što ono što smo dobili kao reakcije u prošlim izdanjima Naše male knjižnice je da su obje knjige bile zbog svoje kvalitete i zbog svojih specifičnosti izuzetno omiljene među djecom, tako da se nadam da će takav slučaj biti i sa ovima, a ako niste čitali ove prethodne, onda će možda biti upravo prilika da djeca pročitaju i ove druge. Ako ima slučajno onih kojima se nisu svidjele ili onih koji nisu čitale prethodne knjige, oni će tek na neki način dohvatiti tu svoju motivaciju, ali možda se iznenade s ovim novim knjigama. Kao što sam rekla na prethodnom slajdu, na naslovnici jedne knjige piše To sam i dalje ja. Dakle, naslov je HB Olovka, nove bilješke, čarolije, priče stvarne i snivane. To sam i dalje ja. Dakle, to je detalj koji ukazuje na to da je riječ o nečemu što je nastavak prethodnoga. Dakle, to sam već bila ja i to sam i dalje ja. S druge strane imamo riječ nove bilješke, čarolije, priče stvarne i snivane, dakle koja nam također upućuje na činjenicu da je nekad bilo nešto što je bilo ili temeljno ili prvo ili osnovno, a sad imamo te neke nove bilješke. I na ovoj drugoj knjizi odmah na naslovnici se vidi da je riječ o nastavku na neki način, koji se može i jedna i druga knjiga da se razumijemo, mogu čitati potpuno samostalno, ali je zgodno primijetiti da su one na neki način drugi dio, nastavak onoga što već postoji na hrvatskom, Kapo i Bundo drugi dio. Zanimljivo je za one koji nisu bili u prethodnom ciklusu gdje smo čitali Kapa i Bunda, na toj knjizi je, pokazat ću vam i naslovnicu, pisalo 1,5 dio. Dakle, ne prvi dio, nego 1,5 dio. Ovdje piše izričito drugi dio.
O čitanju kao interaktivnom činu mislim da trebate razgovarati s djecom, ne naravno govoreći im da je interaktivnost nešto što bi njima bilo zanimljivo, nego više u tom smislu da je interaktivnost nešto što je nama odraslima zanimljivo. Dakle, razgovor o tome kako ima različitih tekstova i tekstovi se mogu razlikovati na mnogo različitih načina. Ja sam ovdje izvukla neke, na sljedećem slajdu još neke vidjet ćete. Zašto? Zato što mislim da su takvi razgovori važni s jedne strane, da se čuje perspektiva djece, dakle kad vi postavite pitanje i kad ih potaknete na razmišljanje o nekoj temi, onda će oni o tome izreći svoje mišljenje, a neke od segmenata knjige, neke od segmenata priče možda neće uopće ni primijetiti prije nego što ih vi na to upozorite. Kad nekoga na nešto upozorite, onda on i u drugim sljedećim tekstovima koje čita vidi, primjećuje, uočava takve stvari, a mislim da je to upravo onaj segment učenja kroz igru i segment učenja neprimjetnoga koji nam je najvažniji, zato što nije dio nekog, da velim, organiziranog i usustavljenog učenja, ali je dio onoga što ostaje trajno u nekom razmišljanju o knjigama, a kao što se svi slažemo ovdje koji smo, to je ono o čemu želimo razgovarati, to je ono na što želimo mlade potaknuti. Pa s obzirom na to čime se tekstovi bave i načina na koji se bave, možemo razgovarati o literarnim tekstovima i popularno-znanstvenim. Naravno da se i literarni i popularno-znanstveni tekstovi mogu baviti istom temom. Prošli puta, to je pretprošli puta kad smo razgovarali o onim knjigama, dakle o H2O, smo rekli da je on na neki način jedna od dobrih mješavina literarnog i popularno-znanstvenog. Ovdje, u ovom slučaju, naravno da se može postaviti pitanje je li strip, jer jedna od ovih knjiga je strip, također literatura. Ja tu ne bih imala velikih dilema, dakle strip definitivno jest literatura. Sasvim je svejedno hoćemo li mi to tretirati kao slikovnicu ili specifično kao strip, ali to je literarna forma. Ova druga knjiga H.B. Olovka je mješavina različitih formi i to ćete vidjeti. U ovoj knjizi H.B. Olovka ima nekih malih segmenata koji bi se mogli nazvati i popularno-znanstveni, ali generalno rekla bih da su obje ove knjige zapravo literarne. Kad kažem da se može ista tema obraditi i literarno i popularno-znanstveno, ono što mi pada na pamet, a vjerojatno pada na pamet i vama, je kad se bavite na nastavi nekom temom kao što je recimo očuvanje prirode ili uloga recimo pčela, što je danas postala vrlo važna tema s razlogom u očuvanju prirodnog ekosustava i na kraju krajeva, ja bih rekla, našeg ljudskog života. Mi imamo mnoge knjige na hrvatskom koje se bave tom temom i s literarnog stajališta, a i sa popularno-znanstvenog stajališta i za djecu i ima knjiga za odrasle. Sjetite se povijesti pčela Maje Lunde recimo, koja je baš izvrsna literatura o toj temi, a popularno-znanstvenih doista ima. Mislim da je Školska knjiga objavila neke, Planetopija je objavila neke, dakle recimo pčele su jako zanimljive u tom kontekstu danas i mislim da kad razmišljate o tome koje knjige i na koji način možete uvrstiti ili dijelove tih knjiga u redovitu nastavu, onda svakako imajte na umu i jedne i druge. S druge strane imamo tekstova, kad razmišljamo o njihovoj organizaciji, koji su s jedne strane kontinuirani, s druge strane isprekidani. Za one koji su pročitali obje ove knjige, rekla bih da se odmah uočava na tome kako su organizirane te knjige u svojoj unutrašnjosti, da su one podijeljene na poglavlja, međutim ta poglavlja su neki puta međusobno
labavo povezana. Dakle, povezana su samo po tome što ih povezuju zajednički likovi, ali se ne nastavlja priča iz jednog poglavlja u drugo. To su oni tekstovi koje bih ja rekla da su isprekidani, za razliku od recimo manjih romana koji su kontinuirani. Dakle, recimo kad razmišljate opet o onom H2O koji smo čitali, to je kontinuirani tekst, zato što iz poglavlja u poglavlje su isti likovi koji doživljavaju avanture koje jedna slijede drugu. Jedna je bila prije, druga je bila poslije i one su međusobno povezane u jednu zajedničku priču. Ovdje u HB Olovci ta krovna priča je vrlo, vrlo široka i apstraktna, a u ovoj drugoj knjizi Kapo i Bundo ja bih rekla još više. Dakle, nema nikakvog razloga da neke od ovih priča koje su u ovoj knjizi se ne bi našle u onoj prvoj i obratno. Tako da u tom su smislu isprekidane, da su svaka od njih na neki način međusobno zaokružene priče u samoj sebi. Meni se čini da je taj razgovor dosta važan zato što se pokazalo u mnogo situacija da je djeci podjela na poglavlja nešto što im je korisno, važno, olakšava im čitanje na taj način da im stavlja neku, da tako kažem, granicu dokle se čita, kad se čita u jednoj rundi ili u jednom sjedenju. Kad pogledate ovu HB olovku, imate prvo poglavlje koje kaže evo da se predstavim i tu je zarez i odmah se nastavlja tekst. I onda ima pismo staroj olovci koji je sasvim neka druga priča. Pa onda ima kreativno pisanje. Dakle, svako od tih poglavlja je stranicu 2, 3, 5 i može se čitati samostalno i može se na tom mjestu zastati. Kad imamo tako organiziranu knjigu, ona je sasvim sigurno primjerenija za učenike nižih razreda nego što su recimo knjige kontinuirane koje treba čitati, 50 ili 100 stranica odjedanputa. Još jedan segment koji se može činiti nevažan na prvi pogled, a pokazuje se sve važnijim, je duljina teksta. Tekstovi, naravno, mogu biti dugački i kratki. Ono što bi bilo zanimljivo vidjeti s djecom, koliko su dugački tekstovi koje današnja djeca smatraju dugačkima, a koliko su dugački oni koje smatraju kratkima. Vama se sigurno događa, kao i mnogim drugim učiteljima s kojima sam razgovarala, da kad djeci preporučite nešto za čitanje ili kad je to lektira koja im je obavezna za čitanje, da onda prvo pitanje bude koliko je to dugačko. Dakle, duljina je nešto što s jedne strane može privući one koji silno vole čitati jer žele što dulje ostati u tekstu i ne žele se lišiti toga zadovoljstva da budu u tom tekstu. S druge strane, one koji još nisu samostalni čitači može odbiti upravo ta duljina teksta, tako da o tome treba s njima razgovarati, treba demistificirati tu duljinu. Način da se ta duljina demistificira je upravo ovo prethodno što sam rekla, da im se kaže kako se ne mora čitati ne znam koliko dugo kontinuirano, nego poglavlje po poglavlje, naravno. Ono o čemu još mislim da bi trebalo razgovarati u tom interaktivnom smislu na neki način je kako su tekstovi različiti s jedne strane s obzirom na to kako su organizirani, u smislu koliko u njima ima ilustracija, koliko teksta i jesu li posvećeni jednoj priči ili se radi o više priča koje su povezane zajedničkim likovima. Neke su knjige u stripu kao što je Kapo i Bundo. Prošli puta kad smo radili prvi dio, to je 1,5 dio Kapa i Bunde, gotovo da nije trebala nikakva motivacija za tu knjigu, zato što su učitelji redom rekli da kad djeca vide knjigu koja je strip, da to njih automatski privlači. Ja ću nešto reći o dinamici ove knjige i vjerujem da će se ista situacija zapravo dogoditi i ove godine, da će to biti omiljena knjiga mnogima u ovom ciklusu. Neke su knjige kombinacija različitih vrsta tekstova, dakle takva je ova druga knjiga, HB olovka.
u kojoj se nalaze priče, zapisi, dnevnik, razgovori, razne bilješke. Dakle, taj segment u ovoj knjizi HB Olovka je prikazan i različitim tipovima fonta i različitim tipovima ilustracije koje se pojavljuju. Dakle, već je na prvi pogled vidljivo da se radi o nečem različitom. Ja ću vam tu predložiti opciju upravo za takvo, da velim, razdvojeno čitanje. Kad bismo usporedili te dvije knjige, ono što je u njima po mom mišljenju slično, to je da je sličan pristup stvarnosti u nekom velikom, generalnom, kišobranskom, da tako kažem, dijelu. Naime, kakvi god da su problemi u tim knjigama, oni se nekako već riješe. To je jedan optimizam koji je vidljiv u obje knjige, gdje djeca često imaju taj pristup da se zbog nečega zabrinu što ne znaju kako bi se riješilo, ali vrlo brzo im padne na pamet kako bi se to moglo riješiti. Naravno, u ovoj knjizi Kapo i Bundo je posebno zanimljivo još i to da se ta rješenja ponekad na najnevjerojatniji način odviju, ali to je upravo ono što je uvelike izvor humora u toj knjizi, tako da to će im sigurno isto biti zanimljivo. S druge strane, ono što im je također zajedničko tim knjigama je da su i u jednoj i u drugoj ilustracije izvrsne. Vrlo su različite, ali su primjerene svakoj od ovih knjiga i mislim da su primjerene dobi djece s kojom ćete to čitati. Različite su naravno po tome što je u jednoj glavni lik djevojčica i njezini prijatelji, a onda dijelom i likovi koje ona izmaštala, što je, da velim, glavno obilježje ove knjige, dakle svojevrsna personifikacija likova iz stvarnosti, a u drugoj knjizi su ti likovi humanizirane životinje, dakle životinje koje se ponašaju kao ljudi, ali su životinje. Životinje su s razlogom te koje jesu. To su prasci Kapo i Bundo i inspektor pas, inspektor Joso koji je pas. Vrlo rijetko se u toj knjizi uopće pojavljuju bilo kakvi ljudi, dakle na svim ilustracijama svi koji sudjeluju su životinje koje imaju te uloge ljudi, ali tu i tamo se pojave neki ljudi, na primjer kad se Kapo i Bundo nađu u pustinji, onda vidimo neke osobe koje izgledaju kao ljudi. Ne moram vam naravno puno govoriti o tome kako je i to jedan od segmenata koji tu knjigu čine privlačnom djeci, zato što djeca silno vole knjige u kojima se životinje pojavljuju i imaju obilježja ljudi, ali na neki način zbog toga što su životinje lakše i neposrednije shvaćaju ekstreme tih obilježja. U skladu s onim što smo prethodno govorili, HB Olovka je ilustrirana knjiga. Ona ima dosta teksta, dakle ima ne malo ilustracija, ali tekst je dominantan u njoj. Evo sad gledam, ima 139, ispričavam se, stranica malog formata. Na mnogim su tim stranicama ilustracije, međutim teksta ima i ta se knjiga nikako ne može pročitati recimo u jedan dan i morate za nju uzeti dovoljno vremena. Ono što je za nju karakteristično, ja bih rekla, je da ona je djelomično stvarnosna, djelomično je fantazijska. U njoj se opisuju mnogi događaji koji se mogu dogoditi svakome. I to je upravo ono što će privući djecu. Ja bih rekla da je ova knjiga upravo idealan nastavak one prethodne za onu djecu koja su čitala prethodnu, taman su toliko sada odrasla, godinu dvije su stariji, da će im ovo biti zanimljivo. Dakle, teme koje se pojavljuju u prvoj i teme koje se pojavljuju u drugoj samo se djelomice preklapaju. Razredna svakodnevica je nešto što se preklapa, međutim zaljubljivanje, poigravanje stereotipima, dakle kako se recimo piše dobra priča, to je nešto što je novo i to su zanimacije djece koja već idu u školu i kojima su takve stvari
zanimljive. Dakle, ja bih rekla da je ovo možda za drugi, najviše zapravo možda za 3. i 4. razred. Zanimljivo je u ovom kontekstu naše večerašnje usporedbe da se u toj knjizi HB Olovka često spominju stripovi, jer je očito i autorici, talijanskoj autorici Suzani Matiangeli, jasno da djeca vole čitati stripove. Nisam spomenula, nisam ovdje ništa govorila puno o tome ko su autori i prevoditelji, zato što su autori i prevoditelji isti potpuno kao što su i u prvim knjigama, s obzirom na to da su dostupni znači susreti koje smo imali detaljne o prvoj i u drugoj knjizi, to ako vas zanima posebno možete tamo pogledati. A i mislim imate u svojoj knjižici i na stranici i bez grafike naravno. Capo i Bundo je strip. Capo i Bundo su, kao što sam rekla, prasci koji stalno smišljaju neke spačke. Naravno nisu osobito uspješni u tome što je izvor trajnog humora. Inspektor Joso koji je glavni lik s dobre strane, oni su ovi negativci, ih uvijek u tome spriječi. On je uvijek na neki način korak ispred njih i ta je knjiga zanimljiva zato što su dogodovštine koje se njima događaju smiješne, vrlo često na granici apsurda. Dakle, kad budete čitali tu knjigu s djecom, sigurno će njihovi komentari ići u smislu pa kako im je uopće moglo pasti na pamet tako nešto glupo, ali kako su oni prasci, naravno njima svakakve glupe stvari padaju na pamet. Ako već niste, onda pročitajte. To su ove prve knjige o kojima sam govorila. Dakle, HB Olovka, to sam ja. Ovdje imate, ako se sjećate sa prethodnoga, to sam i dalje ja. U ovoj drugoj ima nove bilješke, čarolije, priče stvarne i snivane, a ovdje imate bilješke i tajne, priče izmišljene i stvarne. Dakle, kad stavite te dvije knjige jednu pored druge, onda se uočavaju te razlike i uočava se ono što je zajedničko, a to je ta djevojčica koja je malo odrasla u međuvremenu. Kao što sam vam rekla, na ovoj prvoj knjizi Capo i Bundo uhićeni inspektor Joso je 1,5, jedan i prvi dio, ne znam kako bi se to uopće reklo, i to je naslovnica te knjige. Ako mislite da bi djeci bilo zanimljivo, preporučite im za čitanje i ove druge dvije, pogotovo je nevažno kojim redoslijedom čitate, rekla bih, inspektora Josu i Capo i Bundu, premda je zgodno naravno ako se pročita prva jer se tu likovi na neki način predstavljaju, a za HB Olovku, ako imate dvije skupine, HB Olovka, ova o kojoj večeras govorimo, je svakako više za 3. i 4., a ova može biti i za 1. i 2. Dakle, prijedlog za čitanje ove knjige je kao i uvijek naravno da se knjiga prelista i da se uoči kako su različita poglavlja, različito u njoj napisana. Kao što sam već spomenula, to su različite vrste slova, različita podloga, dakle različit tip papira i slično. Zašto? Zato što se na taj način vidi ta različita struktura i odmah se na prvi pogled kad se knjiga lista uočava da ona ima više dijelova od kojih je sastavljena, koji svi zajedno tvore jednu cjelinu, ali zapravo omogućuje i čitanje samo nekog pojedinog dijela, čitanje samo te tekstualne priče ili čitanje samo dnevničkih zapisa, dakle kako god hoćete. Učenike naravno možete podijeliti u skupine i odabrati recimo jedno poglavlje koje će jedna skupina pročitati. To je naravno posebno dobro ako imate više knjiga ili ako nemate više knjiga, onda možete, s obzirom da poglavlja nisu osobito dugačka, za one koji trenutno ne čitaju smisliti neku drugu aktivnost, pa onda da se u nekih 2 sata recimo pročitaju 3-4 poglavlja o kojima se može razgovarati. Mislim da je takav početak čitanja vrlo dobar i zanimljiv zato što ćete na taj način dobiti učenike da prelistaju knjigu, da pogledaju kako se ta poglavlja zovu, da odluče zašto bi čitali upravo neko poglavlje i da vam
o tome argumentirano svojim riječima nešto kažu. Naime, neki će odabrati neka poglavlja, neki će odabrati neka druga poglavlja. Bilo bi zanimljivo potaknuti ih na to da vam kažu hoće li birati poglavlja na temelju naslova ili na temelju ilustracije ili na temelju toga što vide da je to poglavlje u kojem se djevojčica obraća samoj sebi u formi svoga dnevnika. Bilo koja od tih argumentacija će potaknuti razgovor o knjizi i njih će osposobiti da argumentiraju svoje izbore. Mislim da je ovo dob u kojoj je vrlo važno poticati ih na što više situacija u kojima će biti u prilici nešto sami izabrati i znati reći zašto su izabrali to što su izabrali. Kad pogledate prednju i stražnju koricu, naravno da možemo razgovarati o podnaslovu, nadnaslovu i naslovu sveukupno. Ja bih rekla da je u ovoj knjizi HB olovka naslov. Nove bilješke, čarolije, priče stvarne i snivane se ovdje pojavljuje kao nadnaslov na naslovnici, a ako knjigu otvorite, onda je to podnaslov. U ovom smislu je svejedno je li pod ili nad, ali je važno da nije glavni dio naslova, nego da je nešto što to objašnjava. Ilustracije prikazuju djevojčicu u dvije različite situacije. U jednoj u kojoj gleda neposredno u nas i ima tu svoju olovku i stvara se neki svijet od zvjezdica koji opet krasno može poslužiti za razgovor zašto su tu te zvjezdice, kakva je njihova simbolika, znači li to neko zamišljanje, neki unutrašnji naš svijet ili nešto drugo. I s druge strane imamo ovu djevojčicu koja leži na trbuhu u jednoj opuštenoj pozi i pred sobom ima nešto. To nešto može biti knjiga, može biti bilježnica njena u koju ona piše dnevnik, dakle opet potičemo razgovor i kao što vidite u ovom oblačiću kao da je strip se pojavljuje neki tekst gdje ona objašnjava šta radi, kaže zdravo, opet ja, HB olovka za prijatelje Oli. Ovo je moja nova bilježnica u kojoj sam sabrala priče, pustolovine i snove jedne pomalo posebne godine. Tu je i Powercat, moja omiljena super junakinja, a tu su i Jakov i Nora, moj mali brat Leon i cijeli moj razred. Moguće je da ću kad odrastem biti prezaposlena, pa ću zaboraviti na nju. Zato je vi pročitajte, pa ćete mi kad se sretnemo sve ispričati. I iza toga se vide oblačići različitih oblika koji naravno mogu simbolizirati njene misli, njena snivanja kao što kaže na početku, nešto o čemu ona razmišlja, ali evo kad rastvorite, kad rastvorite knjigu već je to nekakav poticaj za dobar razgovor. Dakle, kao što sam rekla, ako su čitali prvu knjigu, onda ako su sad 3. i 4. razred, to će biti idealno za njih. Ako nisu, onda ovu preporučam svakako za 3. i 4. Rekla sam, možete ih potaknuti na to da svaka skupina, ako ih podijelite, čita jedno poglavlje. Možete ih potaknuti na to da ih podijelite u 3 skupine i da jedna skupina čita samo pisma, druga skupina čita samo tekstove koji nisu pisma, to su priče iz škole i priče o prijateljstvu i ljubavi, i 3. skupina gleda samo ilustracije. Možemo napraviti naravno tako da se ona 2 zadatka spoje i da te 3 različite vrste tekstova se detektiraju, i to je 2 različite vrste tekstova i ilustracije, i onda da se nađemo i da se razgovara o tome kakva se priča može ispričati samo na temelju jednog dijela teksta ili jednog gledanja ilustracija. Naime, to je ono s čim sam krenula. Ova je knjiga mozaična, interaktivna je i za ispričati cijelu priču potrebno nam je sve 3. Potrebne su nam i ilustracije
i tekstovi koji nisu pisma i tekstovi koji jesu pisma, dakle sve ono što je autorica u njoj predvidjela. Kad se zapitamo i ako želimo sa djecom razgovarati o tome zašto je autorica odlučila upravo ovakvu knjigu na ovaj način pisati, ja bih rekla da je to sigurno dijelom i zato što se svakodnevni život o kojem ona piše, svakodnevni snovi o kojima ona piše, svakodnevna snivanja i razmišljanja i razgovori samih sa sobom i djece i odraslih, rekla bih možda više djece jer su ona u tome slobodnija, događaju na raznim frontovima, na različite načine, u različitim oblicima i ona je ovim različitim oblicima i različitim vrstama tekstova upravo to htjela sugerirati i upravo je htjela sugerirati da se od te mozaičnosti sastoji naš život. Dakle, to je ono što mi se čini za ovu knjigu jako, jako važno i najzanimljivije zapravo za razgovor. Druga stvar koja je ovdje zbog segmenta prepoznavanja i samoprepoznavanja. Znate, kad djeca čitaju priču o nečemu što je takvo kao da bi se moglo i njima dogoditi, kako im je mnogo puta lakše govoriti o onome što se zapravo njima događa kad to vide u likovima u knjizi. Dakle, ova knjiga nudi mnogo prostora za razgovor o tome koji su to događaji, osjećaji i razmišljanja koji se podudaraju s njihovima, dakle koji su isti kao što se i njima događa, a koji su različiti. S druge strane, tu je još jedan segment, a to je što je od onoga što se djevojčici događa nešto što bi oni voljeli da im se dogodi, a što ne bi voljeli da im se dogodi. Dakle, neki su događaji naravno pozitivni, neki su negativni, o tome se ima prostora s njima razgovarati. Već sam spomenula zašto predlažem takvo čitanje. Dakle, zbog strukture knjige koja je drugačija, jer je ona mozaična, sastavljena od više dijelova i nalike na svakodnevni život. Mislim da se na taj način djecu uči da na temelju naslova, popratnog vizualnog materijala biraju hoće li nešto čitati ili neće i da uvide što njima osobno takvo čitanje donosi. Specifičnosti ove knjige se sastoje u zanimljivoj strukturi, dakle u izuzetno kratkim poglavljima koja su samo djelomično povezana likovima i njihovom svakodnevicom i s druge strane u jednoj identifikaciji, dakle priče su svakodnevne, međutim kroz njih su isprepletene čudesna svojstva predmeta i zamišljenih prijatelja, isprepletena je personifikacija te HB olovke, preuzimanje uloga, dakle ima jedan mali dramski tekst unutra i to je nešto što djeca stalno rade. To je nešto što neka djeca rade manje, neka djeca rade više. Ja imam osjećaj da se neki puta sve više, rekla bih, sve češće događa da oni imaju to u svom svijetu, ali sve manje međusobno ili s nekim drugim razgovaraju o tome, a to je normalan i poželjan dio odrastanja i mislim da je verbalizacija toga u dobi u kojoj jesu vrlo važna. I vrlo je važno razgovarati o tome da i drugi to tako rade i učiniti nešto da bude ta zaigranost i pokazana. S druge strane, u ovoj knjizi postoji još nešto, a to je to jednostavno rješavanje problema. Dakle, djeci se vrlo često čini da je sve nekako jednostavno. Zašto? Zato što će se sve nekako jednostavno riješiti i vrlo često primjenjuju i u dobru i u zlu, da tako kažem, onaj stav sve će se nekako riješiti. Kad i oni sami naprave neku spačku, imaju dojam da to nije nešto tako strašno i trebaju imati takav dojam. Dakle, ne treba se, neki put mi se učini da je danas više nego što je to bilo prije, taj dječji entuzijazam i taj osjećaj da će se sve nekako riješiti i sve će nekako izaći na dobro, potisnut nekim strahovima odraslih
koji odrasle dovode, roditelje primarno često, dovode do toga da djecu stavljaju pred previše pritiska i pred previše osjećaja da ne smiju pogriješiti. Ova knjiga nas upravo uči tome da to nije tako, da se neke stvari odviju onako kako bismo htjeli, druge se ne odviju onako kako bismo htjeli i idemo dalje. I sutra je drugi dan i sutra idemo dalje i ovo će se nekako razriješiti. Ništa nije tragično. Dakle, to je nešto što čitam ja u ovoj knjizi i nadam se da ćete i vi pročitati. I evo, nadam se da sam vam stavila bubu u uho što možete potaknuti kao teme da vam se djeca u tom smislu otvore uz ovu knjigu. Htjela sam vam pokazati kako izgledaju te stranice za one koji slučajno možda nisu još pročitali. Dakle, imate pisma koja su ovako strukturirana, imate dakle kao na stranici iz bilježnice s kockicama, pismo staroj olovci: draga olovko za 80 godina, sjećaš li me se, kako si? Odlično, sigurna sam, pretpostavljam da si zgodna, prava gospođa sa stilom i tako dalje. Čitaš moju bilježnicu, što kažeš na moj rukopis? O, možda pišem presitno pa se umaraš dok čitaš, tako je. Ona sad zamišlja da je ta za 80 godina. Zato ću sad pisati krupnije, bolje i tako dalje. Drugo, imate ove dijelove koji su kao male bilješkice koje su namjerno ovako humoristično napisane. Dakle, u studenom u najboljim kinodvoranama tajna trupla u složencu od povrća, zato je vrijeme policijski načelnik izjavio da treba pogurati ljena crijeva, potom je pobjegao punom parom prema otoku zombija. Već vidite, tu se može odigrati ona igra kad savijate papiriće, kad svako napiše ili jednu riječ ili neki dio rečenice i onda presavine da se ne vidi što je napisao, pa onda doda sljedećemu, pa on nešto napiše, pa onda sljedeći i tako u krug i na kraju se čitaju te male priče. Dakle, ovo je prijedlog za takve nekakve igre, zato što se djeca i u pravom životu, a i u ovoj knjizi, vole igrati takvim stvarima ili kao da pišete neku reklamu za nešto. Bilo šta od toga možete smisliti, svakako da ispadne mozaična struktura gdje svi u njoj sudjeluju, gdje svi tvore neku zajedničku ideju. I onda je ovdje jedna stranica u kojoj upravo imate dio teksta i dio stripovske ilustracije koja je zanimljiva. Kad govorimo o tekstovima koji se pojavljuju u ovoj knjizi, dakle to je praktički stalno skakanje s jedne teme na drugu i to je tok svijesti onakav kakav djeca u toj dobi imaju. Namjerno je tako na neki način, da kažem, zbrčkano. I to je šarmantno u toj knjizi i to je, mislim, ono što će se djeci svidjeti. Neke su naravno ilustracije teksta i neposredne su, a neke ga dopunjuju, ali su sve redom vrlo duhovite i vrlo zaigrane, tako da, kao što sam rekla, odgovaraju onome što očekujemo u ovoj knjizi. Knjiga obiluje humorom, a ja sam vam tu izvukla jednu pjesmicu. Na vrhu stranice piše, dakle, djevojčica želi biti poznata književnica kao njezina super junakinja i onda piše o bilo kojoj temi, jer je njena ideja naravno da pravi i dobri književnici moraju biti sposobni pisati o bilo kojoj temi. I sad ona tu vuče svoje asocijacije i govori o piškenju i o pišalini. To je naravno tema zadnja koja bi nam pala na pamet, da o njoj napišemo neku pjesmicu. Međutim, ona je napisala tu pjesmicu, ja sam vam je ovdje navela: na guzi plešem, u mjestu cupkam, nervozno trpim, prstima lupkam, mlazu branim da šikne iz mene, ja bit ću noa kad potop krene. Vi ćete osjetiti tu i ritam i pozivanje na staru hrvatsku književnost. Dakle, prijevod je fenomenalan po mom mišljenju. Besciljno plovim, valove sječem, mjestima suhim u glavi šećem, krševitim tlom dinama pustim, poplava slijedi i sada slutim. U zvonu je spas jedini, znajte,
mjesta molim, na zahod jurim, piškiti moram, jako se žurim. Dakle, veselo, zaigrano, pokazuje da svaka tema može biti tema za pjesmu. Na kraju te stranice ona kaže, znam, mogla sam ubaciti mnogo više poredbi, metafora i ostalog, ali bojala sam se da mi ne pobjegne. Dakle, takvih dijelova u knjizi imate koliko hoćete i možete naravno tražiti od učenika da ih pronađu, da kažu koji je njima najsmješniji, zašto, koji im nije smiješan, a trebao bi biti, dakle, kako bih rekla, trebao bi biti. Namijenjen je tome da bude smiješan, ali nije pogođeno možda, pa njima nije smiješan, neki će biti nekome smiješan, neki nekome drugome, ali te humoristične dijelove nemojte previdjeti. Zadnja stvar koju sam možda htjela spomenuti vezano uz ovu knjigu je da je ona prepuna avanturističkih i zabavnih ideja i prijedloga o tome što bi sve djevojčica ili djeca sveukupno u toj knjizi mogli. Oni bi mogli biti akrobati, oni bi mogli biti detektivi, dakle oni bi mogli biti veliki šefovi kuhari, razne snove, kao što ona kaže, priče stvarne i snivane. Svatko ima pravo snivati. Dobro je kad imamo dobre knjige za djecu u kojima se govori o snivanju i o tome što sve zamišljamo da bismo mogli biti. Odrasli često zaboravimo šta sve djeci pada na pamet i mislim da je ova knjiga krasna upravo zbog toga. Kad govorimo o ovoj drugoj knjizi Capo i Bundo, dakle tu bih istaknula da, kao što sam spomenula, Capo i Bundo su prasci, oni stalno neke spačke smišljaju i to je odličan poticaj, ona može biti i za prvi i drugi razred, zato sam spomenula ovo u vrtiću. Dakle, je li se u vrtiću ili u školi nekad dogodilo da nestanu neke stvari? Što ste učinili, kome ste se obratili, tko je riješio situaciju? Jeste li se ikad našli u situaciji da poželite neku sitnicu, na primjer žvakaču, čokoladicu i slično, a nemate novaca kojom bi je kupili? Što ste učinili? Jeste li nekad vidjeli da je netko nešto uzeo, a nije smio? To su priče koje omogućuju da s njima razgovarate o tome kako se osjećaju kad imaju neki poriv ili poticaj sa strane, neko ih bocka da to naprave, a znaju da ne bi trebali. Možete se igrati naravno žandara i lopova ili neke druge društvene igre u kojima se vježba uočavanje detalja, izražavanje, pantomima, pamćenje, ali žandari i lopovi su naravno posebno zanimljivi u kontekstu ove knjige. Mislim da je krenuti s razgovorom o tome šta se njima dogodilo i šta se njima događa u njihovom životu na tu temu posebno dobar i zanimljiv, zato što je ovdje na strašno humorističan način prikazano kako to ide kad se smisli neka spačka pa ona krene po zlu i oni svako malo, ti prasci svako malo završe u zatvoru i to djelo je jako idealizirano naravno, ali u pravom životu nije tako jako idealizirano, tako da je, mislim, ovo dobar poticaj za taj razgovor. Sad, zašto je strip zanimljiv? Zato što je vizualno naravno privlačan. Šta to znači? To znači da su ilustracije odraz umjetnikovog viđenja i stila, ali da strip kao strip ima svoju neku unutrašnju vizualnu logiku i da je dinamičan. Dakle, ne znam kako vi, ja kad gledam taj strip, on je meni, zato što ja nisam naravno dijete i nisam naviknuta na toliko čitanja stripova, meni se čini da je tu toliko informacija na jednoj stranici da je meni to ponekad teško pratiti. Međutim, njima nije. Dakle, on je nalik na pokretne slike, ali s druge strane je nalik na pokretne slike koje mi svladavamo svojim tempom. Mi se možemo na svakoj od tih ilustracija zadržati koliko god hoćemo i u njoj primijetiti samo ono u prvom čitanju što nam vuče priča ili puno više detalja. Dakle, i ovo je kvalitetna knjiga koja se može više puta čitati. Teksta je vrlo malo, dakle to će biti zanimljivo i onima koji nisu tako vični čitači, a naravno ilustracije i tekst se isprepliču na specifičan način. Tako da ja bih rekla da je strip kao strip sveukupno, a ovaj baš specifično, riječima minimalistički,
a ilustracijama maksimalistički ispričana priča i to je u vizualnom društvu u kojem živimo sigurno nešto što je djeci vrlo, vrlo privlačno. Ako pogledate prednju i stražnju stranicu, one su vrlo različite od onoga kakve su bile prednja i stražnja stranica prethodnoga stripa Capo i Bundo. Dakle, ova prednja i stražnja stranica tvore jednu zajedničku sliku, jednu zajedničku scenu, da tako kažem, koja nije natrpana, na njoj ima puno detalja, dakle imate prasce, imate neke helikopteri, neki leteći tanjur u tom gradu koji lete iznad, imate naravno policijski auto i onda imate plakat, to jest dva plakata, kao što su plakati kad se traže zločinci, dakle traže se naravno Capo i Bundo i tamo se nudi neka golema nagrada, ne vidi se točno kolika, ali na papiriću pored piše o čemu se tu radi i šta taj strip sadrži. Dva razbojnička prasca, to su Capo i Bundo. Jednog inspektora, to je Joso. Štrudl, nažalost samo je nacrtan i ne možete ga pojesti. I onda, kao disclaimeri, kod pisanja i crtenja nije patila ni jedna životinja, bez dodanog šećera, osim u štrudlu, i za čitače velike, to jest u zagradi visoke, od 98 do 220 cm. Dakle, na temelju te samo naslovnice, to jest prednje i stražnje stranice, može se zamišljati kakve su to dogodovštine Cape i Bunde, razgovarati o tome za koga je taj strip, koji su to ljudi koji su visine od 98 do 220 cm. Izmjerite koliko je 98, to nije baš jako puno, 220 su košarkaši najviši valjda na svijetu. I razgovarati o onome što smo već započeli, dakle manje i veće nepodopštine, govoriti o tome zašto su neka djeca, šta ih vuče, neku djecu i neke odrasle, koji su skloni takvim nepodopštinama više nego drugi i koji se ne boje na neki način posljedica ako to učine. O čemu se zapravo tu radi? Capo i Bundo su nepromišljeni i samouvjereni su. Šta to znači? O tome se naravno može porazgovarati. Ponekad pokušaju prikriti svoje spačke, a nekad se ni ne trude. Dakle, nekad su toliko samouvjereni da apsolutno im ne pada na pamet da to prikrivaju. Inspektor Joso uvijek vidi korak ispred njih. Dakle, tu imamo dvije, namjerno sam to tako navela, samouvjeren i nepromišljen su riječi koje će oni možda znati u toj dobi već, ali su riječi koje je zgodno objasniti nekim primjerima, tražiti da se sjetimo situacija u kojima je neko bio nepromišljen, u kojima je neko bio samouvjeren, vidjeti kako su ta dva pojma međusobno povezana. Isto vrijedi i za ovo korak ispred njih. Korak ispred njih naravno može imati svoje doslovno značenje i svoje nedoslovno značenje i to je prilika da se takvi izrazi uvode u njihov rječnik i da postanu dio onoga što bez sumnje razumiju, a možda s vremenom i počnu upotrebljavati. Prasci ko prasci, zato je dobro da su prasci glavni likovi, oni su ponekad kao šašava djeca koja apsolutno ni o čemu ne razmišljaju. Dakle, ja bih rekla da danas u današnjem našem društvu takve djece ima sve manje. Ne bih ja rekla da je dobro da ne razmišljaju ni o čemu, ali nekad bih voljela da su malo nepromišljeniji, da su malo spontaniji, da su malo pod manjim pritiskom toga što će netko reći ako oni nešto naprave. Dakle, ovo je u tom smislu oslobađajući strip. Tu sam vam navela 3 tipa ilustracija. Jedno je ovo kad oni kao ludi jure i nikog ne gledaju i ništa im drugo nije važno osim sebe samih. Drugo je kad su se našli u nekoj situaciji koja je potpuno šašava i luda, ali oni u tome dakle vide neku bizarnost koju nitko drugi ne bi primijetio, a glavna je njihova karakteristika tog tandema Cape i Bunde da
se uglavnom podržavaju. Dakle, uglavnom se jedan slaže s drugim, kao ovdje. Kapo, sada smo tamo gdje nema ni muha. To je kao super, u svemiru su pa nema ni muha, riješili su se muha i on onda kaže to je točno bundo. Dakle, to ništa drugo, nikakav drugi problem oni ne vide, sretni su da nema muha. I ova treća je meni bila genijalna zato što je vizualno stvarno fenomenalna. Ovo vam je jedna stranica. Dakle, ide tak, 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 tak. Dakle, s jedne strane imate njih dvojicu koji vire iz tog šatora, s druge strane stranice imate nekoga s kim oni razgovaraju. Vidite kakva je njihova komunikacija. On je bio, ne, to je bio on, ne, a ako nećemo, dakle minimalna, a ovaj ima cijelu priču sa svoje strane, ali oni su samo malo provirili i sad to su situacije u kojima su oni svjesni da su u problemu i pokušavaju tu situaciju na neki svoj djetinjast način riješiti. Ti nama reci šta god hoćeš, ali mi nećemo. Šta ak nećemo? Dakle, to je tipična dječja reakcija, onda on kaže, aha, evo tu vam imamo ključeve, a te ću vam ključeve vratiti kad napravite šta sam vam ja rekao da napravite. Druga stvar koja je tu, kao i u prethodnom stripu, leitmotiv, da tako kažem, šta god, o čemu god da se radi, uvijek ima neke klope, uvijek ima neke hrane. Dakle, kad su oni u zatvoru, onda je važno da imaju ćelije, naravno, i tu vidite da se pojavljuju ćelijama kukuriku, vau, vau, mjau, njiha, dakle razne životinje, ali je važno da je blagavaonica i kuhinja. S druge strane, u Velegradu, koji treba simbolizirati New York, kaže kip sladoledarke. Dakle, Statue of Liberty nije Statue of Liberty, nego je Statue of sladoled, jel? Ako hoćete tako. Dakle, ispod toga oni idu na brod i tu je nekakva reklama za Hotel Park u kojem su najbolje kobasice. Dakle, njima je važno da se uvijek negdje dobro najedu i to je njihova, da velim, praseča narav. Ima nekih segmenata koji su u ovom stripu dio ljudske naravi, a dio je ova praseča narav i to će sigurno izazvati salve smijeha. Kao što vidite u ovom pismu koji oni pišu svojoj teti, nisu baš jako pismeni. Draga teta Katja, jako nama nedostaješ i ti i štrudl. Možeš nama ga pošlati i jedan pladanj. Neka ga dostavi stric Ilija s helikopterom. Lijep pozdrav iz zatvora tvoji nečaci, Kapo i Bunto. Dakle, ništa njih ne brine više od toga hoće li ostati bez štrudla ili neće ostati bez štrudla. Dakle, možete se naravno poigrati i ne zamisliti da bi djeca bila u zatvoru, nego da su negdje gdje nemaju nešto do čega im je stalo, pa neka napišu pismo nekome ko bi im to nešto donio da se vidi što bi to bilo. Recimo, nalaze se na kampiranju i usred šume su i nemaju XY čega god, recite čega imaju, a čega nemaju, i kad bi nešto mogli poželjeti da im neko donese, što bi to bilo? Dakle, ovi očito štrudl, a djeca možda nešto drugo. Za kraj, kao i u svim knjigama koje ste do sada čitali, ovdje imate po 10 zadataka iz kreativnih knjižica koji su vrlo zanimljivi i sigurna sam da će biti zanimljivi i djeci. Vi ćete ih vjerojatno još nadopuniti vlastitom kreativnošću, jer naravno svako čitanje i svako istraživanje je put i to je ono što sam htjela s vama podijeliti danas vezano uz ove dvije knjige. Ako imate kakvih pitanja, pitajte me, ja ću sada prestati to dijeliti. Ako ne, nadam se da će vam knjige biti zanimljive. Jeste li ih već pročitali ili ih još niste, nisu vam došle na red? Evo ja ću samo kratko, budući da nisam još dobila radove na temu Kapa i Bunda u inbox i nisam još vidjela na forumu da je netko objavio, pretpostavljam da još nisu čitali. Za sad zapravo najviše se bave Kamilom još uvijek. Dobro. I neki su počeli sa Slankom i Šlapicom, ima već dosta objava na forumu, tako da eto. Odlično.
to znači da je onda naša svrha ovo da upoznamo, naime, kako bi vam rekla, ja sam si uzela u zadatak svaki puta kad radim knjigu, pročitam knjigu, napišem si bilješke, razmislim o tome što bih htjela s vama podijeliti i nikad prije nego što sastavim kreativnu knjižicu ne gledam u to što je predviđeno u kreativnoj knjižici, jer se svaki put bojim da mi onda ništa neće pasti na pamet ako pogledam u kreativnu knjižicu, zato što je u kreativnoj knjižici toliko odličnih ideja da vam ja želim u ovim prezentacijama dodati još koju, upozoriti sa svoje strane još neku sitnicu, još neki detalj koji vam možda može biti zanimljiv u čitanju, jer svi smo mi različiti, svi mi čitamo na različite načine i vi ćete najbolje znati kako prilagoditi knjigu svojim učenicima i onima s kojima čitate, a mislim da je važno da imate što više tih ideja. Tako da evo, time smo završili prikazivanje knjiga, 6 knjiga. Ja vas toplo pozivam, javite Danijeli pa ćemo se onda nas dvije dogovoriti kako ćemo rasporediti, kako vam bude najbolje odgovaralo. Što biste željeli s drugima podijeliti i sa svima nama, ali prije svega sa svojim kolegama koji su isto u ovom projektu, kako ste vi radili, što vam je uspjelo, na kraju krajeva možda i što nije, da otvorimo jedan forum za raspravu na taj način, zato što sam shvatila da je u predškolskom dijelu naše male knjižnice upravo taj dio strahovito živ i dinamičan i da to jako puno svima znači, pa se nadam onda da će i vama na taj način to dijeljenje i taj osjećaj da pripadamo zajedničkoj na neki način grupi. Tako da razmislite o tome koje biste knjige do tada mogli napraviti, koje aktivnosti provesti i onda to s nama podijeliti. Eto, hvala vam puno i doviđenja. Doviđenja, hvala. Doviđenja.